Safi kabisa msikilizaji, kira kwiguri gitaluni kigini kiro kiringa tukwira ya maseye mo iliwo kumanyalia muri kirena kwa gucingura munasa magazeti yeli tukolira magazeti ngokwanera ne tariki 13 cy'umutinyo gatano gatatu mwaka yo 2026 omwanjo motegereri kideka 35 na isatinse mu yabono mambia jinza y'iki Afrika ya mocha litukolia Alhamisi kiwa ni TBT yani throwback Thursday moja maridadi tu kero tuwakana nyasambu ya mona tuanchire tu aikireli tukeli kinege konsi kimurobuli mu mincho limijamani tumeka ange tisti na imara kama simba iligo kumanyonsi bunamulikire asa magazeti ya yeli tukolia lero inche nkuru kwa du omonya kerogo na inche nkuru kwa Eric Nyamweya. Eric Nyamweya, good morning. Good morning. Nyasaye no muya chinga kichonsi ne chinga kichonsi ni garumia wanjani bwaye no bonge my brother yana ndembo bwati kirengo na mabira yo maete na aratororete kurukare mpaka kagera karu mwana oyo bene Yesu Kristo ndo bwensi ora mwege ta sira kulinda nyoro bwema bwakanaka bwana we nakitoka teberanga amaisaye netaya nelingana liaye na machane moro elitali ya nelimolioka ni yakuru kwa Nyasaye kweli kabisa, si umeona umeshika vizuri bwana kabisa hivyo ndio inafaa umeipiga vizuri, congratulations bwana viliko sawa sima pe atinda ko igo sayaya mete igo so mambia ne rango mambia atinda ko iruraro na ile tiko gusonga okwirura umuntu aragotebiwa oyo magusonge noyo ndakwirure okwirura njemete kwirura ne chae okwirure chae ngiora chore gati okwirura no gusongwa akini ngenda chora hapo okay uko deni lolote? Hapana, sina deni. Kimedi njoko bwate by the way kuna daktari mweita narolekero kalia aikemtulanga bantaba ya badu mbalensiye bantaba ya badu mbalensiye mbara era bwana muntu tako ngaina dakimone barabake koni famu ayibueka na babake koni famu ayibueka abange mweita narolekero kalia wate chemist alia keroka chemist korko anifamu akorko Shem Vincent very kind man mungu anu muya sana bwana mungu anu muya kianda giko anya komenta matukanya kobo igende whatever yasaya komenta matukanya kobo aenda muzisenie nanda muzisenie barikiwa sana daktari abantaba nyesati kabase kweli kabisa asante. Leo sina mengi wacha tuingie magazetini bwana nchibona botambo mwacho moteri kwa ni gazeti ya Taifa Leo gereji tarikirenga tariki 17 cy'umutinyo gatano gatatu mwaka yo 2026 a very good morning ikiwa basi ni TBT nche kwa kubone mbwate gazeti ya Daily Nation tariki 17 cy'umutinyo gatano gatatu litoka mneligali ya Thursday Alhamisi TBT moja safi kweli kabisa bila shaka tupatie headline ni mambia bone gotabana Ruto borrows from Kibaki's playbook amedurusu pale yani okabesire igaibera gosega arorera kabesa ukabesa tere jibesa tata mbura kabesa maroro serikali ya Kibaki yatayaje kabesa jibesa amaroro mete maroro na bakuya kabesa umuntu mete na tabonye kabata maroro gete gosega bwatiri chimbaratero no igarorere Kibaki gose igaibeire Kibaki gose igabwatiri chimbaratero cy'umurayi umukoro mwa Kibaki nyagosira itinga muibera nkiege bumregeto do mugano gana engaki moske Kibaki arengo bugambi asoma ko 2008 na jageti vision ya 2030 iyo yaro sukinzi ya Kenya kimagendero gutia se birengo by'igoro ndio bono nombora igwense ogatano murokenere Daktari William Samoei Ruto ndio litukuligoro na chageti chinkwana chiabene n'abananchi n'abotani ao n'abarai enchira yo sukiensi ya Kenya Western Vision 2030 iyo one of Vision 2060 nada 2060 ukakada
meteri yale kwana chinkwana chia kwa 2060. Lakini kwa lekana unoje roja vera 2060. Yes, waliongea. Okay, ni 2060. Nilisema jana. Actually wako tebanga it is a vision beyond 2030. Narocho murabwense yakenyo muske Dr. William Ruto kerale kurwa hutuba yae osekerale korete nkwana yae igoro kurwa ria KICC. Na batebetenga chinkwana chini cheba na inchi. Taringa ni chinkwana chia barai gosaba gavana gosiki yani buoba mbotake rikobo. Niliona kijana mdogo wa miaka kama 7 hivi. Sana akisungumza sana. Alimchallenge sana rais bwana. Kama tabingu maite Kenya yebono iko tutagete by 2060 akamuraka likara for around 41 years. Bona nabaka tabanga ntagete korora chi family chimenyete buyachi wata mache stimero chiparachi ngaini omorembe. Actually ndongira kwa ndena tomenye no morembe. Jinga geje jingo igwe Douglas Kancha bana David. Ngoja tutumeke naro no murikiya. Tingenda busimo no Roboti runga irure. Roboti rumurike sepechi ne ya kanene ya gatano. Actually gese bago tebana the pillars the vision yeyo. Ndio. No gochukinya mangana agriculture. Ebiwanda yes. Mangana technology. At the same time murayo gatano wense ya Kenya muske His Excellency Dr. William Samoei Ruto na tebetenga indeed anakubali agwanchana nanga to some extent a vision ya 2030 ya chagetiwe the year 2008 no muske Mwai Kibaki oyole nyagosira asenari ya feriti ya kitabu atitigubuya especially samangana uchumi na mambo kama hayo. Unajua Kibaki alikuwa mweredi wa uchumi mbando kibaye feriti nerole wateba igona anje teba namanye nga izo feriti mbona baliko so timanye tena kiri nakubulire tiri boliga ene vision ere beyond 2030 of which I know by 2060 umurai wense ya Kenya takoba Dr. William Ruto. Actually you see mugano muna kwa netego litukuligoro ndio asepechi ya gatano gatatu bamurugete nchira watebana how Uhuru Ruto diluted the vision 2030. Is it ndio kuteba sechi project emeronge nenye ndio 44 projects only 5 tano peke yake bwana chiabechi okuru wikirale mna tokwana we got 39 of them aziko no chirigito go chinyora one chinga uchi achakirigwe nago tetigo mubunga ago chaki bintu matanya ndiye lichiko libe kunako tebetinge bintu byara kuru bibitigaire nchera binte bya matomba yo korora murara ke basale ko tebange project ya tigeru nchera ni binte bikanga mbiyo nando murai koba ready koba accountable ndio na ujumara ko tebana etangete bekirali ikibese chisogete nechi nyinge echo chisogete nechi nyinge karabura bwali nga ngege simakiremire ngaki epambo eli waka maji ya 800,000 ekuruke simageta hiyo onye kereke and then abumburabo onye kereke and sechi uchibunga chinde bono lakini ne babura buyo konye gintu bune kika korekana ine miujiza mambo ko miujiza mkomo sana. Ase headline gazeti ya Taifa Leo, motegereri wa hepa baridi ya UDA Mlimani ikobe bachire bone mbe ndoro ibali imeyeke amagia UDA asoro ngororwa Mount Kenya banganyire basokire kurwa UDA egera barorere mbe ngo baitere DCP go yairire milimono etabruti ya chire nseke kyali gatika shagwa ground ingeli kama gekor kunga Democracy for Citizens Party kya yari gatika shagwa gya chakire ko iremeli nande kyagalire sana asoro ngororwa Mount Kenya to an extent bono bali UDA bahachakire kwerora bona chintakana by the way batebira pana bwana wacha tujoin wengine ngokwanira umugabana we county ya Kiambu Kimani wa Matangi umugabana we county ya Muranga Irungu Kangata na kwanira umubunge we constituency ya Gatundu South Asoro Kenyatta gambetelimo Moroke Gabriel Kagombe na we umugabana we county ya Nyandarua Moroke Moses Kiari Badirisha voigo nindoche mubunge ata mugabana wa Nyandarua nindoche gaiga women rep we county ya Lamu Muthoni Monica pia amesema pana bwana na nyuma gafana Onyandarua Moses na so kema kiligia DCP naona mube kaselistia nimesema yuko hapa gavana wa Nyandarua Moses Kiari Badirisha igaba gafana mbata to
kubra sense mirongo Mount Kenya agoteba na safari bado safari bado oroboti oro no rwereire actually oroboti oro rwereire asubuagare kabisa asepechi ya kabiri ya gazeti ya Taifa Leo bagoteba watoroka baridi ya UDA mlimani boiko ngamna kwa yuko ndega na nchomuri ya asepechi ya 12 singa city ya Daily Nation alright asepechi ya kabiri bona nibwa toroboti ro linataka guchutia namanyite gusendora igoro ya Douglas Kanja Douglas Kanja no Inspector General o police iga Kenya gosenero mo Inspector General bo banyanyimba iga Kenya bono igaruro gukurero gutindi guciase County Police Commanders onye mujando no bano CS Officer Commanding Station neba ayeno mo County Commissioner onye umuchando kugigotoka se county yawo ngaguni sinchiro nk'abantu mbaro bokebago no bonge na kadarika you will be in for it. You will be accountable personally. Actually, but nego te hakwanira igoro abantu babera usiri bugima bwa basigisera. Ate betondu basi usiri bugima bwa ya seseri umusibu. Abanyimbo bali balengo. Ndio. Olio oteneta mangana obiri tukelio, olio on duty, bali on duty. Asali tukelio. Lazima baba accountable. Made musibinata girafia ene takire kuma nyubune yendere. Kabisa. Mwara aligiriri umuntu gakyendere. Kero no mugabane kero bago irwali ya seneti atebe ngugure baba gataka karamu munyoginya gitari. Musikenya libota atebe talolimo. Nilibono ere afya yakora ayezi muruso ngiye sane. No mubere ko igure wendu guyane. Ninjira yoko mubere ko babuye no ko rumu nyagitari o igure yoko ko babuye manya ko buri ko maburi. No chine mugafana ko county yakisiya gotebana tairi buye igo ta kunyara watendi. Lakini tebena nikisingisiyo ba gutumeka gutekira na senate. Okay, why nkyo tari guchire senate? Accountability ngwate banga ke barayiba ba accountable accountability nere libono nyambari ko genda biva accountability yese de maede barbo bwete omete umuntu tali mwikiranu ndio omoteina ninjuba ntura kubulia mangana bera togaiga ayarwo cha mulengete na narambeka arabeka bintu bya eteneni bwana tagocha roboti ndo rasipichi kabiri gazeti ya Taifa Leo bono chiroboti go chiasio kirenga actually chiskuru chinyinge sana nchibwatie abalimu abanene okoigunga ki oyo na acting principal oyo gosenka imu mwalimu mkuu kaimu naibu mwalimu mkuu mambo kama hayo bono gaiga ndo chiroboti ndo chega iga nande bono acting what sanangalia hapa kaimu afisa mkuu mtendaji wiki mbegeligia TSC Teacher Service Commission nebicha ya enere ga kabisa timanye tinga bono chisukuru echi abalimu batayo gose nebirogo batarakinirwa actually mugano mno kwayo kwanira no muri gese pechi ya kabere asibago tabana orbote rokorokina ni gikiumbe GTS kigene to struggle sana ko akana abalimu abo baranitenenera maybe mo debut aire teri bagali mo head teacher osomo principal asenge maybe mo principal na alitayete bono mbaraki birogo osonte yochira seli bagelio bono nigo ekyombe gendete konya ko struggle wakana allowances chia balimu abo echira sekerengo gya 2.2 billion yani rukuligireria mayete actually a third 1/3 ya balimu yani bechi skuru chionstira iga Kenya bali nchibwa the principals na ndabona kyombe ya TSC iga kibwata madeni mange sana are almost 2.2 billion maruburu ya balimu we madinge kende te county ya Kitui tenere bwate chiskuru chinyinge especially choboroso imeyense ya Kenya kubwati wone county ya Kakamega kama sijakosea ndio nafikiri nafuata na Kakamega 911 Makueni 901 Homa Bay 879 Machakos 856 bwana kati ya zingine nyingi asomugano bigomba murekerete asbono chiskuru chionsi chobwegeli bwa balimu okwayo ndo siri muno yuererango kwayo ndo simuno training college ndio
chire 32 igo batagetenga chibe kwamo bono chiko chikubikwamo murabono baite chisukuru chibo gwene chia KMTC yes egera tumanye konyora bono ngaki bono no rosagira ko basigete bono to kuchiko twere ngento tokurukanga Kenya Teachers Training College main campus yonye kiri Nairobi ntubwate Kenya Teachers Training College orosagirwa Kisii orosagirwa Nyamira orosagirwa wapi na wapi unaona itatusaidia tasaidia kweli like bara chukira ninga niyo to some extent inaweza saidia easy management easy management so baite okolekana tutakuwa tunazungumza na msikilizaji atuambie yeye maoni yake ni yapi haraka upesi kwa sababu ya muda ndochega igabona gwateba ngo murayibwense ya Kenya muske Dr. William Ruto bunabono egirie na kubwata chimbaratero chia Mwai Kibaki igoro ya Vision 2030 eliene ero retire Vision Beyond 2030 robotero asepicha gazeti gazeti ya Taifa Leo asepicha gatogemba mreketu mukano igoro yo munyagitari oyure Sajion ako kuna Dennis Masomba Nyambane oyo beta utumika so mtandao yeko ba educate abantu nchira yogo sa 5 yakero montabere akwetumu yo nigare kolega sia senya gitari ya Kiambu Refo 5 Hospital mega yo ko bumye gitari na go educate abantu nchira ya ase mtandao yakero kwa betumu yo nchira wenta kokora bono erebono nige masaibu ya mubwatete boniga mega yuko bwate nuwa kumuita mukaya so kumbetu muyo bono nige kigambiro kyarwe to kuchika na agendere gutangwa asa matuko atanu nabere erinde abanyimbo banyale gukora obotuki bwabo siseme kitu bono iga ebange sana ikero mwako yo igora jikomo mokongu sana ekero toro chobo chori twatigirie matuko chimisato na 50 nomo nabere omotebirie umurayi wense ya Kenya umuske Dr. William Ruto Stephen Kalonzo Musyoka Stephen Kalonzo Musyoka gatabiri umurayi wense ngabono koranche teri rais ebange bono goikatosto gosonge goikatwene kinga nkorustole serikali ya mamocho bune bwenerete elinda bananchi bamanye na intwe togenete guyakire koko bosibwo bochori bwa 2027 ikiontare 10 mwezi wa 8 mwaka 2020 na saba roboti rora CPC katika gazeti ya Taifa Leo CPC 14 bamuriketu mugano nchirabo n'abagavana amo n'abakori emirimo bobo chenu ndio boni gabagendete kunya kungusana asinge nchiboni strike negendete by the way ya bakori emirimo asense miliyo bo chenu naro chigoro omosio ase ekwende ewisara yobo chenu actually akokuna Mary Mthoni Muswati Mary Muthoni mulikyo tamba se wisari yabo chenu ndio kago tebana wiki ye anyore na serikali baike rukuibonana amo nabakoli mirimo elinde banyari kuya negas by the way no kuwa kanwe ngeli yabo na bali interns bali ku permanent and pensionable tutusubiri tuone vile kutaenda bona babunge igo bairo muswada uyurengete guchia kolimi kabisa chi transfer echigokorwa ofio ndo maite bono iga onye muswado yuko guchigoeta dena bakoli mirimo banyoro mwe so maite bona mwaka osana no mukubwa wakiro transfer nyino munyanyimbo wakiro transfer limorioka ebintu bune byonse mbiri guchigotoke kina kelikia obulimo buli bwa rwaraka nkegenderete asebono nainde nindo chega iga chikambani nchiro chibugateranirie no engusana ne yobuli mu bwa rwaraka bona naende chikambani nchiro bona umungwana nara umokori emirimo yani monchoro lyo kwa Francis Mburu bona gairireke kina sekegambero gutaka bono ekyombekeria EACC ose Ethics and Anti-Corruption Commission of Kenya getangwe asokwira ne shiringi bilioni ya mochini kutaisano ekyo kyakanetwe buna compensation yobole mu bwa sikuru yagachire asaba tango buno bole mu bwa serikali chinsemo kiri kya Luaraka Nairobi ntubwate company ya Afrison Export Import Limited Helens Limited chonzi ekyo goitete ekyombe ya EACC getangwe nge basekwira ni achibese ekyo inyoranga ekinege nge mu bwaterere timo waziri mukoro Dr. Fredo Kengo Matiangi naboigo omuliki gutambase wizara elia eyo ya migration moroke Belio Kipsang roboti runora CPC ya gatatu ya gazeti ya Taifa Leo
asinga site dudose mbamuriketerera ase history chitariki kamne chiga omwaka o 1987 omonto riko kuna Gibson Njau gitaria Peter Kamande niko ba kumiretwe egesibo kyogokwa mega yokumwibera nyagosira Assistant Minister and former Busia North MP Stephen Achia Echakara nabaigo Mrs. Margaret Alfred Maruo. Semi kitu. Gati abumba mrekete mangani ya matangazo yuko kwa ikiwa leni tukulia Thursday mambi metamantana bangi bakweni kwa sana hapo tu tulipe watulipe walete matangazo hapa tuwatangaze mavipi bana so sijui kama una lolote ama tudondoke tudondoke tuingie kwa dondo haraka upesi na mwacho mote tuwese kusukikerera ntubwa tomogeni kurose company ya Safaricom tugukonera mangana aflaudista bantu mbari baraba ibi sana ntwa kungena nganje company gitengo kora aho njoma itengo Safaricom I can help you do this and that mambo kama ayo ngakibona kwiba kira bantu nabo nane ngakibona ko wa treat mo bisa okoro kwa Enoch
kurase company ya Safaricom KPLC ngochare gaiga Safaricom PLC ngochare gaiga ilinda nyale kobaga gutumanyia asubuhi ime kabisa ngote bigunga upande wa pili wa studio oikire ngochare gaiga sema samahani sana ni Safaricom ile PLC Safaricom ya ni Safaricom PLC ile kwa tam tena zaidi. Acha sasa tuingie Kalawani Mbooni. Kalawani Mbooni. Kalawani Mbooni. 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 Sasa hapa bana mumroyo mumo sawe miaka ya igatua obeirege kataraba people. Lakini bona bworokirie saini bimanyererigete byachakira korakananga na atagite boli koba people. Nabwo munyaruka babaire nero bosane kuri baringe sukuru gwe kabono. Banchaine kokonyetera ikera chinga kibono bana chireki na kyugo chikobamo buno mukungu no musacha na guchaka korosi familia bwana ngina kanyora kuna penyenye zilimfikia yani ngina kanyora fununu gete go seruma sigete ngaki mumuro bono no jenga muntu naragata gete koreta buhango igana bora chorro mogeni ugo chabuo ngina gateba nanya komorora atakomoreta ndamorora abana wa muntu narenta gitare tera kinti karareta ngo indamorora bwana siku moja mungwano yakalika urubaru rwaye rende umwanchio yacheka acha kurarora sobo rende na barosimika kati ngakibono kago chigo cha gochirani karacha bono litukiriria ikagacha akakorera introduction asingina lisetarengo maete what happened ngina buna aroro musubati oliga bagakwana na kadhalika buno musubati olira naiga ngina karangeli mu muroli we Sam sio jina lake hilo Sam wewe kuja ni nini mbaya na wewe Sam sasa huyu ni nani unaniletea hapa mwambie atoka aende kwao huyo simtaki kuna msichana nataka ulete hapa omoiseke atagitarete no moiseke bo musubati umusani oye mshaona na hata getebono mumuroye akore kieke anyome munyoma shaona samo kama tenga no mami you know inche ngo chikomenya no musubati utali yae bona acha inchira teyo nchora nchorera umuntu nganje tenga no neroye ebintu ibi awogonte bya with due respect I know you you know I respect you you are my mother lakini ase byo woni upusi siwezi siwezi kabisa mama rusi birengera libiga rusi ebi monto yo ko advice ko ngo ko ngainale ngakyura nchorero umuntu jengo chori kenje ngo chikobanere tinda tinjo ko bekera makosi chinga kichonsi ngaki mato yo mama ndaterete michande tiki michande be yanenje bweka kai ninogo chikoigo ko bwana akelinga agateba bona gutikire tata karabuna kwa tagete wake mumurori akareto musubati uri atagete kirareto musubati uri atagete umayeto bugima bukabobuya bagenderete buyo musubati uri arasigete ngina kawaida no nyengera tamutagete kurwa nkoroime bono yo ngina atagete bono mumuro yacha konyoma agachi akanyoma asegete ekeroni kyugo kumitata eke urambago okongalia aya ale free mode bana we kende nki yani yaonche tumu mro bande free mode wase free wifi aya torojerere free mode yani mumro banda onyale kile ni mawazo peke yake ameteseka we ande tima itiko saba swati ba komisbiye tima tisinkumanya balinga komisbiye vale nkumanya balinga nabo bali no umeto monte entonge krime yae naturally aroche mbiya kora nayo roche mbale lakini yale mbiyali timbu atibesa musache kisa ni bono tu atibesa otebe tu atibesa nagi ngaki mugate to iyo nini nyange linta kite vashe ni elia sogete igoro nero ndagete anje turoje konye kuruche kwasini rukonde na tika mbwatoke kai ngendo kuchia kai
wono ngina omumuro tigekiri woro botinga oyo nere kware goteba agangambu wakore bichenebi ngina akaenda maete agaikaransa ise ngina omumuroria agaikaransa ise akerengereria akarangiria omumuro ya kamutebe Sam, mwanangu wewe ni mtoto wangu nakupenda unajua. Lakini kuna kitu moja ningependa nikuombe, unisamee sana. Unisamee, ningekupoteza sana. Na heko sana. Congratulations kwa kusimama na maamuzi yako. Ndatero mwana ulio ndarangu wani gocha. Bana Sama alimsamehe mamake. Na sasa hivi wanaishi vizuri. Nama kong du egentio kimete ngeli na ekero mumura konyoma usomo skuli ya nyomera tete konyoma na uba konyoma no maite mumura te konyoma asengencho ateta nyomera mamu mwabo usanyomera tatu mwabo usanyomera kinyoro usanyomera kanisa niga konyoma asengencha tegete omokonyi oyo bakubanere asenyumo ikobono amangana yo gotaka momuro gwanyu mumusubati gete mibiuro chele ainako gogeti goseto gogo kimusani ogo ekinge gokonya familia iyo egentora lete se familia ne mechando abaiboli ensema ya benene tigabatiga leko bachi consultant nyetora ba consultant nyetora ba consulted ya ikira na advice abana babona kirwa sole se nyoma kora ABCD mangana nde nati montate tanyu omeni nene abantu irubanchanire ndio tutako osali aigento wento sababu no muibuli muno ndebwensi no asekinyoro no yese kanisa abantu aba bamenye no murembe kweli kabisa mambo ingine achana tu tutako nyomeli omonto aginere buyo muibuli nande bucha kwa mweru mwana bigore ebintu ya abono osali keep distance ne kibono muibuli how keep distance kabisa tigo mwana akakoro gochora kwae omonto nero mogoki oyo na yagoki lakini omonto goki omwana oyo no nere egento kiraro chime yae egen embunera ro chi amogogeti mwe time kweli kabisa Mungu anarokoro kwa Benson Ayenda aka engineer mkarabati katabanga anatucheki sana kupitia mtandao wa Facebook na YouTube tuko live atubuatibia sana akiwa capital city ya Kenya Nairobi najua Nairobi omaete no bakitengela no bauthiru ne kiri Kiambu no bakitengera kiri Kajiado no baisinya kiri bado ni Nairobi. Asante sana Benson Ayenda egento gintanya understand monda utenande nonde capital ya Kenya. Yes, capital city ya Kenya ndio. So nikiwa Kisumu Kisumu is not a capital city of Kenya. The main capital city ya Kenya ni Nairobi. Unajua tuko na miji mikuu. Ili ni miji mikuu ya kawaida. Lakini capital city. Okay. Nabenga otabenga ki Nairobi is the largest county. Unaona? Inafuatiwa na county gani? So ni county ya tatu kwa ukubwa ama county ya pili kwa ukubwa na mambo kama hayo. So wana unaweza kugenda bunense na gote Colombia ntobuate a city ekoro Cali is the third largest city in Colombia. You see, so Nairobi is the capital city of Kenya. Na Kisumu Kisumu these are other cities. Umaite ko ikere city made nabe capital city. You see, capital city ngwanya ko kutoka capital city Kisumu ikotoka capital city Nairobi. Ose Nairobi is the capital city of Kenya. Kisumu is not the capital city of Kenya, but is a city in Kenya. Eikerete birengo bie city. So bad, okay. Birengo gete bigoikera. Like now Thika mbaga enderete ko koromero ubelio korra gose neikere birengo biokoba is it a city ya Kalenga ya sita? Nafikiri Eldoret ni city, Nakuru ni city, Kisumu, Mombasa na Kisi ngomi nyokere sana murai Kisi bwango nko vere city bwana
itakuwa city. Tukijua venye tuna manage sewage. Sema kitu. Nyore gazeti yao ya Taifa Leo bumanye yo manayanda manga sinjira yo weekend. Nyore gazeti yao ya Daily Nation machoma tiri mambia bono manye yo manayanda sinjira yo weekend. Ayo na rero gorito asama gazeti aserito koria rero. ase kera rituko chimilioni chaba Kenya nigo bagutumana konyora chibesa na wakanera ebinto erigusukia chindoto chiabo mutwe na kigekogera ebengi ya Equity yakorenteire obokoreri bwebengi ase simi yao ya koboko ebe nigo ogutumeka *247# elaini yao ya Equitel gose Equity mobile app obokoreri bwebengi ya Equity nobore asama bokao andonsi asore inyora ekero ebinto bigendete kuoroba nalyo kurenda chibesa chiao kobwenete koba egento kiengencho mono inyora epin ne password ne siri yao toba isa kwa montonde bwansi toba isa gotumeka public wifi gokora transaction chiao chiebengi otara amini enekia